cantarán, los muertos vivirán, los pueblos te adorarán, las tinieblas huirán, por ti unito, yo soy libre, yo soy libre. Los ciegos verán por ti, los mudos cantarán, los muertos vivirán, los pueblos te adorarán, las tinieblas huirán, por ti unito, yo soy libre, 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 yo soy libre. Vamos, libre para correr, libre para danzar, libre para vivir por ti. Yo soy libre, 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 yo soy libre. Vamos, iglesia, libre para correr, libre para danzar, libre para vivir por ti. Yo soy libre, yo soy libre. Aleluya, aleluya. Bendecido sea tu nombre, Señor. Exaltado sea tu nombre. Profetiza. Los ciegos verán por ti, los mudos cantarán, los muertos vivirán, los pueblos te adorarán, las tinieblas huirán, por ti unito, yo soy libre. Los ciegos verán por ti, los mudos cantarán, los muertos vivirán, los pueblos te adorarán, las tinieblas huirán, y por ti unito, yo soy libre, libre, libre. Si eres libre, libre para correr, libre para danzar, libre para vivir por ti. Yo soy libre, yo soy libre. Libre, yo soy libre. Busca a 3 personas y dile, hay poder en el nombre de Jesús. Dile, hay poder en el nombre de Cristo. Hay libertad, hay salvación, solo en Jesús. Aleluya. Yeah. Oh, 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 oh. Yeah.
¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Si tú eres libre, levanta tus manos y dile: yo te adoro, Señor, con todo mi ser. Te adoro con todo lo que soy. Hemos venido a adorarte en intimidad. Hemos venido a rendir alabanza de vida a tu nombre, Jesús. Aleluya, aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. Gloria a tu nombre. Te adoramos, Señor. Vamos a adorarle al Señor de todo nuestro corazón. Cantamos, Señor, te adoramos, te exaltamos, Rey de gloria. Levanta tu voz, que adoraré. Digno de gloria eres tú, Señor. Levanta tu voz y adórale. Rey de gloria, solo a ti, Jesús. Levanta tu voz. Secreto, ahí estás, en intimidad, y con la multitud te adoro, en intimidad, en lo secreto, ahí estás, en intimidad. Y con la multitud te adoro, en intimidad, Y cuando el mundo acabe y el tiempo ya no cuente más, Señor, te coronamos sobre todo nombre, Jesús. Te coronamos, Señor. Te coronamos sobre todo nombre, Jesús. Te coronamos, Señor. Te coronamos sobre todo nombre. Señor, coronamos sobre todo nombre, Jesús. Aleluya. Nombre sobre todo nombre, te exaltamos, te adoramos, Señor. Único, digno. En lo secreto, ahí estás, en intimidad,
te adoro en intimidad, en intimidad. En lo secreto ahí estás, en intimidad, en intimidad. Con la multitud te adoro. Y cuando el mundo acabe y el tiempo ya no cuente más, eternamente te adorarán y cantarán por siempre. Levanta tu voz, dile: te coronamos, Señor. Levante su voz, adórele, bendiga su santo nombre, digno de gloria, digno de honra, solo tú, Jesús. Bendito, 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 adórale. Tú eres digno de recibir la gloria, Dios. Te coronamos, Rey. Te coronamos, Señor. Te coronamos sobre todo nombre, Jesús. Te coronamos, Rey. Te coronamos, Señor. Te coronamos sobre todo nombre, Jesús. Te coronamos, Rey. Te coronamos, Señor. Te coronamos sobre todo nombre, Jesús. Te coronamos, Rey. Te coronamos, Señor. Te coronamos sobre todo nombre, Jesús. Te coronamos, Rey. Te coronamos, Señor. Te coronamos sobre todo nombre. Ándale, te coronamos, Rey. Te coronamos, Señor. Sobre Bolivia, sobre Latinoamérica, sobre las naciones, solo tú, Jesús.
Rey de Reyes, levanta tu aplauso para el único digno de gloria. Te aplaudimos, Señor, te aplaudimos, Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Tome asiento, hermano y hermana. Tome su lugar. Vamos a continuar con el culto. Betina, que pase Betina, por favor. Buenas noches, hermanos. Les saludo con la paz del Señor. Vamos a ponernos de pie, amados hermanos, para dar la bienvenida al Espíritu Santo de Dios. Amén. Bienvenido seas, amado Espíritu de Dios, a tu casa, a este templo santificado para ti. Bienvenido a este lugar, bienvenido a nuestros corazones, bienvenido Espíritu Santo. Que tu presencia inunde este lugar de gozo, Señor. Gracias, amado Espíritu de Dios. Glorificamos tu nombre porque es el único nombre que es digno de toda gloria. Aleluya. Porque el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, reina. Aleluya. Porque el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, reina. Aleluya, porque el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, reina. Aleluya, amados hermanos. Tomen asiento. Bienvenidos a la casa del Señor en esta noche especial, noche de adoración, noche donde podemos rendirle el honor al Señor. Y esta noche también es una noche especial. Tenemos un invitado esta noche. Un invitado de Good News Mission y le vamos a dar la bienvenida al pastor Yoon Kyung Shin. Pase, por favor. Bueno, vamos a esperar al traductor en lo que sube. ¿Listo? 여러분 안녕하십니까? Muy buenas noches a todos. Siptas hermana kakarumana. Está apagando. No hay. ¿Alguien que se cacha en tu cuipa? Manchay gracias qoykichis qankuna imantatis ñuqata hap'isawankichis allinta kunanch'isi. Qhawarispa sonqoykichista manchay k'acha sonqoykichispa qankunaqa Diosta mask'ankichis. Ñuqa suyani kay conferencia nesta qankuna atinaykichista tarita Diospa sonqonta. Kunanch'isi ñawirisunchis ñawpaqta Bibliata. Iskay kasda yesta ñawirisun phisqa t'aqaypi. Después. Ay, después.
Uchishen imata pacha ñawirisaq. Siriamanta zaypa soldadosninpa kuraqninku naman sutiyuq karqa wiraquchinpaq ñawpaqinpi ancha munasqa karqa mentasqataq imaraykuchus payniqta Tata Diosqa Siriata yanaparqa atipanankupaq chay runasqa may wapupuni karqa chaywanpis lepra onqoyniyuq karqa. Ukutipi Siriamanta aska soldados Israelman waraq yaykuspa sipasta apasqanku chaytaq namanpaq warminpaq kamachin karqa. Hinapi chay sipasqa patronninman nirqa sichus wiraquchiy Samariaman Zispa profetanwan parla muwaq chayqa lepramanta sanuyachisqa kanman nispa. Chanta namanqa reyninman Zispa willarqa chay sipas imastachus nisqanta Siriamanta riqtaq payman nirqa zillaytaq ñuqatataq Israelmanta reyman cartasta qillqasqa apachisqayki nispa. Hinataq namanqa rirqa 15 chunka waranqa qullqita aparikuspa suqta waranqa quri pisusta chunka mozo p'achastawan apallarqataq reypaq qillqasqan cartasta Israelpaq reynin chay qillqasqataq kay hina karqa maypachachus kay qillqamusqay chayamuqtin yachanki naman kamachiyta ñuqa kachamusqayta lepra onqoyninta sanuyachimunaykipaq nispa. Hinapi Israelpaq reyninqa chay qillqasqata leytawan phiñakuspa p'achasninta llik'ikurqa ñuqaqa Dioschu kaskani wañuchinaypaq kawsaytapis qunaypaq ñuqa kay runata sanuyachinaypaq kachamuwanpaq kunanqa qankuna sumaqta reparaychiq imaynatachus ñuqa contraypi saqrata mask'asqanta nispa. Eliseori Israelpaq reynin p'achasninta llik'iykusqanta uyarispa reyman kacharqa nicharqataq imaraykutaq qan p'achasniykita llik'iykunkiri chay runaqa ñuqaman hamun chanta Israelpi profeta kasqanta yachanqa. Ahinamanta naman tukuynin caballosninwan carretasninwan ima hamuspa Eliseo wasin punkupi sayaykurqa. Eliseo taqri willaqta kacharqa ninanpaq Jordan mayuman rispa qanchis kutita p'ultiykamuy hinataq cuerpoyki sanuyasqa rikurinqa limputaq kanki nispa. Chanta uyarispa namanqa manchay phiñasqa ripurqa ñuqaqa yuyarqani lluqsimuspa Señornin Tata Diospaq sutinta qhaparikunanta makintataq manasqayman churasqa lepramanta sanuyachinawanta. Damascopi mayus Abananwan Farfanwan manachu aswan sumaq mayus kanku Israelpaq tukuy yakusninmanta nisqaqa sichus chaykunapi mayllakuyman chayqa manachu llimpuchasqallataq kayman nispa hinamanta ripurqa manchay phiñasqapuni. Chay pacha kamachisninqa payman chimpaspa nirqanku tatay sichus profetaqa hatun imata ruwanaykita nisunkiman karqa chayqa manachu ruwawaq imapunitaq kasqa mayllakamuy limputaq kanki nisusqankiri nispa.
Chantanamanqa Jordán mayuman uraykuytawan qanchis kutita p'ultiykurqa Diospaq profetanpaq nisqaman hina chaypacha cuerponqa wawaq cuerpon hina limpuman tukurqa. Kaykama ñawirisunchis. Kunan ch'isi qankuna uyarispa general namapa kawsayninta Jesuspaq tiemponpi karqa kay palabra. Eliseo tiemponpi askha lepra onqoyniyuqkuna karqa. Pero chay lepra onqoyniyuqkunamanta kay general namanlla payqa thaniyasqa karqa. Eliaspaq tiemponpipis 15 watapi onqospa ashkha runas wañurqanku. Chay Eliseota chay Sarepta viudaman kacharqa chaypi Eliasqa kawsayninta apaykachayatirqa chay viudaqta. Paypa tallarqaynin karqa tantapis yaku ch'akinin pero hinapis pay kawsayatirqa. Bibliapi mayqan runapis mask'aspa Diosta hina salvación tapinqa hina qillqasqa kasan. Chantapis waqnaqpi palabra kasan. Chantapis tukuy Señor nisqanqa mana tukuy niqkunachu hanaq pachaman yaykuyatinqanku. Wakinkuna ninku Señorpaq sutinta paykuna wajiaspa salvación taripanankuta hina nisanku. Bibliapitaq nin tukuy Señor niqkuna mana hanaq pachaman Diospaq reinoman yaykuyatinqankuchu. Chaynapi qankuna imaynatataq chayta anita atiwaqchis. Bibliapi nin mana uqchiqan runa kanchu ni uqllapis. Bibliapitaq nin Noé cheqan kasqanta. Bibliapi nin Lot pantarqa kanpis payqa cheqan runa kasqanta nin. Bibliapipis nillantaq Davidpis cheqan runallataq hina qillqasqa kasan. Ñawirispa chayniqpi Bibliapi chaypi yachananchis karqa imaynamantataq kayta ñuqanchis entiendeyatsumari. Chaypi tiyan uq cuento. Chay china qillqasqapi elefantetapis llanqaykusankuman hina hermanos hatun elefante tiyan. Chay ciegosqa chay elefanteman tokasarqanku. Elefante wasanta llanqharisarqa. Uq ciego elefante chakinta hap'isallarqataq. Uqnin kaq ciegotaq chupanta chay elefante hap'isarqa. Uqnin ciegotaq elefante senqanta hap'isarqa. Sut'itapuni ciegosqa chay elefanteta llanqhaykachaq kanku. Uq ciegoqa elefante chupanta hap'irispa kayqa waskha hina nispa payqa t'ukurirqa.
Ugnikaq seguri es elefante wasanta hap'isarqa kayqa perqa nispa payqa nisarqa ugnikaq ciegota chakinta hap'isarqa kay elefanteqa columna hina sapa chaypi mana qhawaqkuna imanatachus t'ukurinku chayman hina paykuna nisarqanku entiendechikunichu ciegos kasut'itapuni hap'irqanku chantapis paykunaqa nirqanku imatachus kasqanta mana nisumanchu mana allin kasqanta paykuna nisqashninkuqa si uq runachus qhawasan ñawishnin kichasqa kasan chayqa sumaqta niyatinman qankunaqa chay llamk'arisqaykiqa elefante nispa ninman pero qanqa elefante chupanta hap'isarqanki hinata ninman qankunaqa elefante wasanta llamk'arisarqanki hinata charayku perqa nispa ninman kikillanta kasan Diospi creesqanchisqa chayqa tapuni Dios ñuqanchista munakuanchis Dios quwanchis kay Bibliata suqta chunka suqtayuq librusta ñuqanchis chayta riqsirinanchispaq amén chayrayku kay llaqtakunaqa mana yachayninku kanchu charayku paykuna fracasanku paykuna mana mask'ankuchu concienciata charayku Bibliapi suqta chunka suqtayuq libros kasan tukuy niqkuna Señor nispa mana hanaq pachaman Diospaq reynoman yaykuyta atinqankuchu mana chayqa Diospaq munayninta ruwaqkuna yaykunqanku nin tukuy mask'aqkuna Señorpaq sutinta palabrapiqa contradecikun uqa yachanan tiyan imanatachus chayta ninanta Romanos 15 t'aqapinin ma kanchu chayqa runaqa chayqa ni llapis nin pero Génesispi lluqsin Noé chayqan runa kasqanta chay iskay palabras contradecikunku imanataq qankuna chayta niwaqchisri wakinkuna ninku Bibliapi nin mana kanchu llapis chayqa kaqqa nispa nin charayku asqa runas ninku mana justo kanchu ni llapis nispa hermanos hanaq pachaman Diospaq reynoman yaykunapaqqa hermanos huchasapa runaqa ma yaykuyatinchu hanaq pachaman pichus chayqan runa kaqlla chay mana huchayuq kaq hanaq pachaman yaykuyta atin alabanza tiyan taki ch'inpampapi chaypi t'ikarin ch'inpampapi t'ikarin qankuna riqsinkichischu chay takiyta qankuna riqsinkichischu chay takiyta uyarispa haqaynapi mana kanchu huchaqa chaypi chayqan runa kaqkunalla kasanku chaynaq maypita kasan wawqimasis wawqimasis hanaq pachapi kanchu runas huchasapas manachu kan Bibliapi tin mana ni llapis kanchu nispa huchasapasqa mana hanaq pachaman yaykuyatinkuchu chaypi chayqan kaqkunalla hanaq pachaman yaykuyatinku kunan ch'isi pisi tiempolla kanpis
Kay iskay kahzayes libropi general naman imaynamanta leprama onkoynimanta thanierga. Kunanchis kankuna imaynata kankichis hucha sapashu cheqan sunasñachu kankichis. Dios pa palabranta uyarispa. Chaypi kankunaqa justificasqa kankichis huchasnikichis pampachasqa kanqa. Kunanchis qhawarisun iskay kahzayes phisqa t'aqapi uchchillayninta. Kaypi lluqsisan naman lepra onqoyninmanta sanuyasqa. Bibliapi general namanmanta parlasawanchis. Payqa general ejército Siriamanta karqa. Payqa manchay hatun runa señor paq ñawpaqin nimpi karqa. Siriamanta kaqkunata naman kikin kay munarqanku kayta, kikin pay kayta munarqanku. Bibliapi nisawanchis chaqamantapuni imaynamantachus general namaman chaynaqman chayasqanta. Israel kunawan guerra karqa. Chay guerrapi pay neqta Jehová salvación ta qorqa pinaqta. Siriamanta reypa soldados nimpaq kuraqninkunaman sutiyuq karqa wiraquchinpaq ñawpaqinpi ancha munasqa karqa. Mentasqataq imaraykuchus paynaqta tata Diosqa Siriata yanaparqa atipanankupaq. Kaytapi ruwarqa chaqatapuni kaytaqa Dios ruwarqa. General naman chay runaqa maywan pupuni karqa chaywanpis lepra onqoyniyuq karqa. Namanqa lepra onqoyniyuq karqanin. Chay lepra onqoyniyuq imaniyta munan mapaykuna imatapis llanqaris paciente atinkuchu. Ñawpaqta wayna kusaykachasarqa tukuy kallpawan pay kusasarqa. Hinata kusaspa kallpawan payqa urmasqa. Chakinpitaq llawarlla kasarqa. Chay jovenqa masiente atirqachu ni ima nanayta. Payqa ma cuenta qukuqchu llawar chuqasqanta. Pero chayta qhawarispa payqa lepra onqoyniyuq kasqa. Hermanos, nana wasun chayqa sientenanchis tiyan chay nanayta. Pero payqa ma ima nanayta sientiqchu. Ma sensibilidad kanchu chay lepra onqoyniyuq huknaqtaqa. Chay namanqa maywan pupuni karqa chaywanpis lepra onqoyniyuq karqa nin. Pitaq naman neqta Siriata salvación qorqa? Dios salvación ta qorqa. General namanqa mana t'ukurinchu, mana ninchu Dios yanapawan Siria salvanaypaq nispaqa. Ñuqa k'acha kani, yachayniyuq kani, chantapis kallpayuq kani. Ñuqa kay guerrata sayarichinaypaq ñuqa ruwani, payqa t'ukurin pay ruwasqanta. Kay runaqa lepra onqoyniyuq kanpis. Mana payqa Diospa ñawpaqinpi sensibilidad ninkanchu. Kawsayninchispi Dios llank'an. Mana alli qhawakunchu Diosqa. Charayku runaswan maqanakun. Chantapis maqanakun llakikunasninwan ch'ampasninwan. Mana krenkuchu kay
Kay general namanqa tukuy runaspata tukuy ñuqanchipata llanthunchis hina kasan. Chay general namanpa wasinpi usipas karqa pay cautivo hap'isqa karqa. Kay sipasqa p'unchay namanpa achasninta mayllaspa payqa yawarta chaypi qhawasqa chantapis q'ayasta ima qhawasqa. Kay kamachiqniyqa lepra unquyniyuq nispa qhawarqa. Pero kay sipaspata feynin karqa Diospi. Naman kamachiyniqa Israel suyukupi tiyan Diospaq profeta nispa nirqa. Chay profeta Eliseo ñawpaq imasdi manchayqa payqa thaniyan manchay unquynimanta manchay k'acha kay sipaspata sunqun karqa. Charayku Dios kachamuwan kay Siria suyuman. Dios ruwa ñuqa kaynamanta sirvinaypaq. Imapaq kaynaman lepra unquyniyuqta salvación qunanpaq. Hinamanta ñuqata kaynamanpaq wasiman kachaspa thaniyananpaq kay unquymanta. Ñawpaqta namanpaq warmin kay sipas nisqanta uyarirqa. Kay palabraqa mana palabraq nisqallachu kasan, mana chayqa tukuy sunqunwan kay kasan, kay sunqunman chay k'acha karqanpis chantapis kay sunqu ukhupi feynin karqa kay sipaspataqa. Chay sipaspa feynin chayta payqa qoyta atirqa namanpaq warminman. Kay feyqa watiqmanta waq runaman yaykullaqta hinata karqa, amén. Namanpaq warminqa qusanman parlarqa. Kay wasipi kay sipas imaynatachus nin hinata niwan nispa nirqa. Chay lepra unquynimanta ma thaniyayatirqachu. Israel hermanos, chay sipasqa imaynata feynin karqa chay sipaspata? Israelman viajaspa nichu chay lepra unquyniyuq thaniyaytaman imaynata kanmanri? Tiyan askha ruwanashkama. Chaynaman Eliseo ñawpaq imasispa payqa thaniyanan karqa chay unquymanta. Chay namanpaq kawsayninta phinkirispa waqnaq masispa namanpiqpaq wasinman rirqa. Eliseo punkuman payqa rirqa. Punkuta takaykuytawan tuq nispa Eliseo chayta yacharqaña. Siria suyupi chaynaman lepra unquyniyuq ñuqata mask'asawan nirqa Eliseoqa. Pero Eliseoqa mana tinkuq lluqsirqachu namanwanqa. Payqa kamachin Jesita kacharqa. Chay iwasqan niqta payqa parlasan Jordan mayupi qanchis kutita ch'ultiykunanta nirqa. Hinamanta chay iwasqan punkuta kichariytawan general namaman kikinta nirqa.
Kanka general naman Siriamanta kanki. Eliseo urakochikanen kanka lepronkoyniyuq kanki. Israel pitian mayu, Jordan mayu sutiyuq. Chay Jordan mayu masdispa qanchis kutita ch'ultiykuspa unquynikiqa sanuyapunqa wawaq aychan hina kanqa. Kay niqamancha k'achapuni kasan. Bibliapi uhnekpi uhinata lluqsin kuna mask'arisun qusqachayta. Chunka chiklayninpi Eliseo taqri willaqta kacharqa ninanpaq Jordan mayuman rispa qanchis kutita p'ultiykamuy hinata cuerpuyki sanuyasqa rikurinqa. Eliseo pita kacharqa? Eliseoqa mensajeronta kacharqa. Chay kamachinta uyarispa namanqa zerqachu mayuman pañakuq? Imanata pay ruwarqa? Namanqa phiñarikurqa. Qankuna chayta entiendeyatinkichikchu? Chay kamachin niqta uyarispa namanqa phiñarikurqa. Chunka ugniyuqpi imaynataq qillqasqa kasan? Kay chiklayqa sumaqpuni kasan qusqa ñawirisun iskay kinsa. Chayta uyarispa namanqa manchay phiñasqa ripurqa. Ñuqaqa yuyarqani lluqsimuspa Señornin Tata Diospa sutinta qhaparikunanta. Makintataq nanasqayman churaspa lepraymanta sanuyachinawanta. Namanpaq sunqunpi imata karqa? Ima karqa namanpaq sunqunpi? Bibliapi nin imataq namanpaq sunqunpi karqa? Tiyan t'ukuykunas. T'ukuyninman hina payqa t'ukurirqa paypaq nisqantina. Imayna karqa namanpaq t'ukuynin sunqunpi imayna karqa namanpaq t'ukuynin? Eliseoqa lluqsimuspa ñuqata payqa sayarispa Tata Diospaq sutinta makishnin uqharispa waqyanqa. Chantaqa pay llanqhariwaspa sanuyachiwanqa hinata payqa t'ukurirqa. Disculpa waychis hermanos. Discapacitado imaynatas ruwan? Unqusqaqa doctorpaqman rispa? Doctorqa recetata qhawarispa kikin ruwanan tiyan. Pero unqusqaqa ñuqa unquynita riqsini sumaqta nispa unquynita riqsin chay sumaqta chayqa imarayku pay doctorpaqman rin? Hermanos, Diosqa nichu riqsirqa namanpaq sunqunta? Diosqa chaqatapuni yacharqa imaynachu sunqu kasqanta orgulloso, chantapis rumi sunqu kasqanta. Qankuna imaynatachus kutichimunkichis Dios yacharqa imaynachus namanpaq sunqunmancha orgulloso kasqanta. San Mateo pusaq t'aqapi chaypi pusaq t'aqaykunas lluqsin. Mayqanta kasan uqnin kaq? Waqchas espiritumanta bienaventurados kanku. Hanaq pachapi Diospaq rinunqa paykunapaq kasan.
San Mateopi pusaq bendiciones lluqsinchayqa sonqonchismanta parlasan. Orgullosoqa fracasanqa. Chayqatapuni mana ñuqa qhawayatinichu qankunaq sonqoykichista. Pero sonqoykichispi kanchu orgullosos rumi sonqos. Chayqatapuni kayqa sonqoykichispi kasan. Pero wakinkunaqta sonqonkuman chay hatun. Pero kay general namanqa sayarispa ñuqa general ejército Siriamanta kani nispa sayarirqa. Kay tiempopi kikillanta askhas unaspata namanpaq sonqo kikin kasan. Imaraykutaq Eliseo mana chiqantasiporqa, imaraykutaq malluqsirqachu, imaraykutaq kamachinta kacharqa, chay orgullonta p'akinanpaq payqa kamachinta kacharqa. Chay Jordan mayuman rinapaq qanchis kutita p'ultiykunanpaq imata ñawpaqta saqinantiyan. P'achanta urqukunan tiyan pay chay p'achanqa karqa general ejército Siriamanta chaymanta payqa t'aqakunan tiyan. Chay lepra unquyqa aychan ukhupi kasan. Chay p'achan ejército general karqa. Zunasqa chay kargunta qhawarispa p'achanniqta paytaqa respetankuman. Pero wasiman kutirispa p'achanta urqukuspa kargun qhawakunchu, ma qhawakunchu payqa lepra unquy niyuq runa chay qhawakun. Wawqi masis chay titulun cargo pastor mana kayqa importantechu kasan. Chay p'acha ancianuqtapis mana importantechu. Ñuqa qhapaq kani chay p'achapis mana importantechu. Chay título khupi kay cuerpo khupi cargo huchas niyuq kasan. Jesucristo tiempopi pikunata chiqniq kanku, chay religiososta, fariseosqa pura huyas karqanku. Chay ayap'ampanaqa hawamanta sumaq pintasqayta kasan. Chay tumba ukhupiri q'aparisan. Mana allinchu kasan hawamanta adorno churayqa, astawan sumaqmanta kasan sonqonchista chiqatapuni llimpuchananchis. Askha runas sonqon ukhupi huchasqa pakasqa kasan. Hinamanta askha runa chay huchasta pakaykuspa tiyasanku. Biblia ukhupi imayna runata salvacionta taripanku. Chay adultera warmi hina. Chantapis chay kinsa chunka pusaqniyuq unqusqa runa, samaritana warmipis, saqueo publicano runapis. Chay sagrakuna, mana kallpakuna paykuna yachaspa mana imatisqankuta Jesusman chayanku y hinamanta huchasninku pampachasqa kasan. Namanqa pay general ejércitomanta karqa chay p'achawan kasaspa payqa mana thaniyayatarqachu, thaniyakuy munarqa kanpis sonqoymanta mas sanuyatarqachu. Sonqon orgullowan funt'a kasarqa. Sonqon confiakusarqa t'ukuyninpi. Dios munan qhechuyta chay p'achata general namanmanta. General namanqa t'aqakuy p'achaykimanta. Chay p'acha ukhupi cuerpoykiqa lepra unquyniyuq kanki nispa. Chayta uyarispa general namanqa manchayta phiñarikurqa. Imarayku paychik hina phiñarikurqa? Sonqonmanta kasan chiqapuni chari.
Payqa nirqa ñuqa lepra unquyniyuq kani nispa. Payqa hina kaspacha kusisqa kanqa. Payqa hatun yachispa sutinta hatun atiniyuq kaspa tukuy niqpi payqa mana chay nisqanta chay Eliseo kamachinta pay hap'iyatirqachu. Chay generalamanqa phiñarikuspa kutirimunarqa. Dioschu mana allin kasarqa generalpaq naman t'ukuyninchu. Chay iskaynaqmanta mayqanta mana allinchu kasarqa? Dios nirqa Jordan mayupi mayllakunanta qanchis kutita o general namanpa t'ukuyninchu mana allin karqa. Mayqanta mana allinchu kasan? Runasqa mana t'ukuyninkuta p'akimunankuchu. Mana Diospa palabranta hinachu hap'ispa mana chayqa t'ukuyninta qhatinku. Nisqanku Eliseo lluqsimunqa makinta uqharispa Diosta waqyanqa hinamanta sanuyachiwanqa lepra unquynimanta hinata payqa t'ukurirqa. Pero general namanpaq muyuyninpi iwas qasnin kasarqa general namaqa hakusipunachis nirqa kutirisun nispa. Ñuqa chay qunchu yakupi mana mayllakusaqchu nirqa. Chay Jordan mayuqa qunchu karqa. Suyunchispi astawan llimpu tiyan farfan mayuma orgullo mana saqiwanchu kaypi mayllakunayta nispa. Mana ñuqa Jordan mayupi mayllakusaqchu astawanpis kutiripusun suyunchisman nirqa. Hinata suyuman kutirispa unquynimanta thaniyayatinmanchu. Chayqa tapuni asqa runas paykuna wakcha kanku kapis mana riqsisqa atinkuchu Diostaqa. Sunqunkupi orgullon funt'a kasan. Chantapis funt'a kasan payqa hatun yayta munan, sayariyta munan. Asqa runas tiyan paykuna t'ukuyninkupi confianku. Chayqa tapuni Dios con misericordiata. General namanpaq sirvosninkupipis ukninqa siervon general namanpata imaraykuta kay runa menosprecian hinata nispa. General suyunchisman kutirispa uktawan maqanakusun Israelkunawan nispa chanirqa. General namanpaq sunqunta apoyaspa hinatachus tal vez t'ukurirqa. General namanqa orgulloso kasarqa pero chay kamachisninpi karqa. Sumaqta parlaq chiqata parlaq chay profetaqa nisunkimankanta hatun imasta runaykita. Hermano, chay unquynimanta sanuyananpaq ruwananchu tiyan manachu Eliseo nisqanta? Chay unquynimanta sanuyanapaq nichu astawan hatun imasta ruwayatinman? Imaynata kama Jordan mayuman yaykuspa mañakuyrini chay atikuman ruway nispa nirqa kamachisninqa namanman. Naman chayta uyarispa chay siervosninmanta payqa musquymantapis llich'arisaman hina karqa. Chayqa puni imarayku ñuqa Israelkama hamuni. Chayqa puni ñuqa unquynimanta sanuyaymunani lepra unquyniyuq runa kani nispa. Mana ñuqa hatun kaq runachu kani nispa payqa nirqa.
Mana ñuqa Israel man hamunichu ñuqa general hina qhawarichikuqa. Mana Israel man hamunichu ñuqa Israel general kani nispa qhawachikunaypaqchu. Chayqa tapuni ñuqa orgulloso kani. Chantapi saqra runa kani. Hinata general namanqa pesachikurqa sunqunmanta. Imanita munankay sunqunta pay cambiarqa. Bibliapi chay arrepentimiento verdadero kasan. T'ukuyninchikmanta t'aqakuspa creen Diospa palabrampi. Amén. T'ukuyninkumanta t'aqakuspa creen ku Diospa palabrampi. Chunka tawayuq chiklayninpi imayna kasan qillqasqa. Chanta namanqa Jordan mayuman uraykuytawan qanchis kutita p'ultiykurqa Diospa profetanpaq nisqaman hina chay pacha cuerponqa wawaq cuerpon hina limpuman tukurqa. Charaykunamanqa uraykurqa nin. Namanqa patanaqpi kasarqa payqa hatun sumaq runa karqa. Pero kay palabrapi nin Diospa profetaman nisqaman hina payqa ruwarqa. Imanita munan kay palabraman ruwasqhina Diospa palabraman hina nin. Ñuqanchis tiyan iskay creencia kawsaykuna uqa t'ukuyniyman hina uknin kaqta Diospa palabraman hina. Isaías libruta mask'arisun phisqa chunqa phisqayuq. Isaías phisqa chunqa phisqayuq t'aqapi qhawarisun. Isaías phisqa chunqa phisqayuq t'aqapi suqta chiklayninpi qhawarisun. Tata Diosta mask'aychik kunan tarinanpaq hina kasaqtin. Kunan qayllapi kasaqtin Diosta wahyakuychik. Huchasapaqa saqra kawsayninta saqechun, saqra runapis imatachu shuyasqasninta saqechun. Tata Diosman kutirikuchun, imaraykuchus paymanta kuyakunqa, Diosninchikman kutirikunchun. Payqa kay runaq tukuy huchanta kantumanta pampachanqa ima huchapis kachun. Imanita munan t'ukuyninta choqanan tiyan. Kankunari kankunaqta kanchu munaynikichis Diospa palabranata chalayku kankuna t'ukuynikichista saqinaykichis tiyan. Kankunaqa ñannikichista saqinaykichis tiyan. Kay ñan kankuna ruaymunankichis chayqa mana allinchu kasan. Chay ñan mana kanchu ñuqanchis ma atinchikchu ruayta munayninchisman hina. Charaykunin t'ukuynikichista saqaychis nispa. Diosnikichikman kutirikuchun payqa kay runaq tukuy huchamanta kantumanta pampachanqa ima huchapis kachun. Diospaq ñawpaqman rispa mana qankuna justicia qankunaqta kananchu tiyan ñuqallin ruwani k'acha runa kani. Diospaq ruwasqaypis hinamanta presentakuspa chay justicia runapaq justiciawan maldicionta taripanqanku.
Dios pa ñawpaqinpi t'ukuyniychismanta t'aqakuspa yachaynismanta t'aqakuspa chanta Dios pa palabranpi creespa Dios chay hina munakuwasqanchis hinamanta khuyayninta quwanchis pusaq chillaynin qhawarillashuntaq Tata Dios nin ñuqa yuyasqasnayqa mana qankuna yuyaynikichis hinachu manataq ñannichikpis ñuqaq ñanni hinachu Diospa yuyaynin qankunaqta kikinchu o hinachu imaynataq hina kanmari Diospa palabranqa kasan hanaq pacha t'ukuyninchisqa hallp'a wawqimasis hanaq pacha astawan patapi kasan hallp'amanta Diospa suwaynaqa astawan patapi ñuqanchismanta kasan generalnaman t'ukuyninta chuqaspa uyarispa profeta palabra hina qanchis kutita payqa yakuman p'ultikurqa Jordán mayupi kay Bibliapi lepra unquyniyta munan hucha kasqanta chay hucha sunqunchis ukhupi tiyan imaynamanta chayllin phuchakuyatinman mana atikunchu ñuqanchis kallpachakusun kanpis Diospa kamachinta funt'ay munaspa ma atikunchu hinamanta Diospa gracianta hap'ina taripana tiyan Dios ñuqanchista munakuwarqanchis San Juan libruta mask'arisun chunka suqtayuq chillayninta Diosqa chay hinatapuni kay pachapi kay chikata munakusqanrayku k'ata churinta qurqa ahinamanta pillapis paypi creqqa mana chinkayman rinqachu astawanqa wiñay kawsayniyuq kanqa amén Dios ñuqata qankunata chay chika munakuwasqanchis unquyta thaniyachisqa mana chay chayqa kay munaychu kasan qhapaqyaypis mana chayqa chiqaqa munaychu kasan Diosqa chay hinatapuni kay pachapi kaq kay chikata munakusqanrayku k'ata churinta qurqa hinamanta pillapis paypi creqqa mana chinkayman rinqachu astawanqa wiñay kawsayniyuq kanqa ñuqa chiqa kaq ñan kani ñuqa punku kani mana waqnaqta riyatinqachu chayatinqachu Tata Diosmanqa Dios chay chikata munakurqa kay pachata charayku k'acha wawanta kachamurqa charayku kachamurqa ñuqanchis chayta yachaspa Jesuspi creenanchispaq ahinamanta pillapis paypi creqqa mana chinkayman rinqachu astawanqa wiñay kawsayniyuq kanqa Qankuna yachankichischu qankuna ukhupi pita yachan Jesus suti imaniyta munari imaniyta munan Jesus sutiri Jesus qankuna paqarikuptikichis tataykichis qankunaman sutiykichis qusunkichis sapa suti imata nimunan kikillantataq runapis wawan sutinta quspa imaniyta munan charayku Jesuspaq sutinpis imaniyta munan Jesus suti San Mateo libro mask'arisun chillayninpi
iskay chunka samate ukt akapi iskay chunka ukniuq chiklayninta María uqari wawata nasechikoqtin chay wawata sutinchanki Jesús sutiwan imaraykuchus payqa ayllunta salvanqa huchasninmanta nispa nerqa chay angelqa qankuna chay chikata qospa imanita munan Jesuspaq sutin salvawanchis ñuqanchista maymanta salvawanchis huchasmanta salvawanchis amén Jesucristo hamun kay pachaman payqa hamun huchasninchismanta salvanawanchispaq tukuy runas kay pachamanta paykunaqa Adanpaq miraynin kanku chay paqarikusqanchikman pacha tukuy huchayuqña paqarikunchis Romanos phisqa t'aqapinin uzuna niqta hucha kay pachaman yaykumun mana huchachakuspa qankunaqa huchayuqña kankichis uzuna niqta hucha yaykun kay pita kay runa kasan Adán ñuqanchis Adán niqta nasikunchis charayku huchasapas kanchis tukuy runas hucha ukhupi kasanchis charayku nasikusqanchimanta pacha ñuqanchis huchasapas nasikunchis kay Boliviapi kallantaqchu buses tiyan buses chaqapuni chari kan busi Santa Cruzmanta Sucre kama chayrayku Santa Cruzmanta lluqsimuspa chantaqa Sucreman hamun kay busqa sayaspa tukuy niqpi maypitaq pay mayman chayan Sucreman payqa chayanan tiyan Sucreman kay busqa nisqa kasan rinanpaq Sucreman qallarinimanta pacha kawsayninchispipis ñuqanchis nasikunchis destinunchisqa huchasapas nasikunchis chantapis huchasapa kaspa infiernoman risun entiendechikunichu kayta wañuspa entiendetsuma yachasuma infiernoman rinata David parlarqa mamaypaq wiksanmanta pacha saqrapi ruwasqa kani disculpawaychis hinamanta parlarsani cuerpoy imanachus cuerpoy bolivianosman ñuqanchis ch'akuspa hinani frenteypis kikin pipas takarpawaman hina lluqsiq sikipis manchay hatun cuerpoyqa mana coreano cuerpo hinachu kay Boliviaman chayamuspa ñuqa kikin bolivianosqa kanku ñuqa nasikuti tukuy kanku ñuqa yana kasqayta mamaypis turiyaykachawaq waway imaraykuchus yachankichu qan imaraykuchus aychayki yana kasqanta nispa ñuqa hospitalpi nasikuni qan nasikusaqtiyki waqasaqtiyki chanta luz riporqa charayku qan yana kanki nispa charay aychayqa mana allinchu Adampi nasekuspa ñuqanchisqa huchasapas kanchis Adanman pacha
Upuncha ñuqa mancha llakisqa kasarqani. Ñuqa upunchay camisayta churakuni, ma corbata churakuymunarqanichu. Pero chayrapas camisayqa wist'u kasarqa. Uhrinqa botonsuta mal lugarninmanchu churarqani, charayku wist'u kasarqa. Primer botonta ñuqa iskayqa husk'uman churarqani, botonesta churaspa kanpis mana kikin yachiyatarqanichu. Tukuy kaypi qharis kaqkuna tukuy pantanchis botoneswan. Charayku imatachus tatashninchis hina ñuqanchisqa Adamanta pacha huchayaykurqa. Charayku ñuqanchis nasikusqanchimanta pacha huchasapa kanchis. Mana hayk'aq kay huchamanta lluqsiyatinchikchu. Charayku Dios ñuqanchista qhawaspa khuyaqakurqa. Charayku Dios Jesucristuta kachamurqa. Charayku Jesucristo paqarikun salvacionninta qonawanchispa, huchaninchimanta salvanawanchispaq. San Juan libruta qhawarisun uqt'aqapi. San Juan uqt'aqapi iskay chunka qanchisniyuqta ñawirsun. Qayantin Juan Bautistaqa Jesusta payman hamusaqta rikuspa nirqa. Kayma Diospa corderon runaspa huchanta paspa pichaqqa. Ari, hermanos, kaypi Juan Jesusta qhawaspa imaynata nirqa. Kayma Jesus nasikuqtin mana sonqonchisrayku sonqoshninchisrayku huchapayman yaykurqa. Charayku kuna ñuqanchis t'ukuriyatinchis iskay waranqa wata qhipata Jesus purisarqa y hinamanta Juan Bautista payta qhawaspa nirqa. Tukuy ñuqanchispaq kayma Diospaq corderon kan pita qhawarqa Jesucristuta qhawarqa. Jesucristuta qhawaspa kayma Diospaq corderon runaspaq huchanta apaspa pichaqqa. Allinchu qhawakun Jesucristo runaspaq huchasninta pichan. Iskay waranqa wata ñawpaqta nira ñuqanchis nasikurqanchischu. Haqay tiempopi tukuy huchasninchista Jesusman q'ipirichirqa. Chayqa kashan qallariy kay pachamanta. Adamanta pacha kay pacha qallarin. Kayqa fin del mundo hina kasan. Kay mundopi tiyan fin. Ñuqa kay sinungun kaypi nasikuni. Chanta kay punto kay kunan p'unchay kasan. Chanta chay punto ñuqa nasikuni chaymanta kaypi wañunaypis kasallantaq. Ñuqaqa nasikuni chantapis presentepi kasani chantapis futuropi. Jesucristo q'ipirichin huchata Adamanta pacha y pichus nasikunqa último chaykama. Charayku kay kawsayniqa kay huchapi Jesucristoqa qallarinimanta pacha apakapun tukukanukama. Ñuqallachu hina kani. Qankunapis kikillantataq.
Kankunapis kay pachapi nasikunkichis kay pachallapitaq wañunkichis. Kankuna q'aya hucharikunkichis chay huchapis pampachasqaña kasan. Kay hucha niraq wañusaqtinki chay huchapis kay pachamanta pampachasqallataq kasan. Qankuna huchasniykichis ñawpaqmanta kunamanta chanta huchasniykichis kaymanta ñawpaqman tukuy chay huchasta Jesucristomaña q'ipirichinku. Chayqatapuni tukuy huchasninchis Jesucristoman yaykun. Amén. Chayrayku Jesucristo castiguta hap'in. Chay hucha pampachasqa kananpaq wañuy kanan tiyan. Mana huchasnillanchistachu q'ipirikun. Mana chayqa pay paganan karqa chay preciota. Huchasninchis pampachasqa kananpaq wañuy kanan tiyan. Chayrayku cruzman sispa crucificasqa payqa wañurqa. Waqemasis niraq wañusaspa cruzpiq imachus kashan hukninqa palabra qankuna yachankichischu? Chaytawan parlasaq chanta chaypi tukunqa San Juan libruta qhawarisun chunka hisq'uniyuq t'aqapi. San Juan libruta qhawarisun chunka hisq'uniyuq kinsa chunka chiklayninta qhawarisun. Jesusta chay vinagreta llamiytawan nerqa tukuy ima tukusqaña nispa hinapi umanta liwiykuspa espiritunta Dios tataman qupurqa. Jesucristo niraq cruzpi wañuspa imata nerqa? Tukuy ima tukusqaña nispa. Amén. Imanita munan tukusqañari wawqimasis? Jesucristo nasin salvanawanchispa huchasninchismanta. Jesucristo cruzpi ñawpaqta parlarqa niraq wañusaspa tukusqaña nispa. Jesucristoqa fracasarqachu o pay funt'arqachu tukuy huchasninchistachu pampachaspa pay wañun? Ari payqa funt'an tukuy huchasninchista tukuchaspa payqa pampachan huchasninchista chanta payqa wañurqa. Amén. Niraq wañusaspa Jesucristo parlarqa. Jesusta chay vinagreta llamiytawan nerqa tukuy ima tukusqaña nispa. Jesucristo niqta ñuqanchis salvacionta taripanchis. Ñuqanchis maymatapis ruanchischu. Pero Diospa voluntad niman hina Señor Jesucristo wañuynin niqta tukuy huchasninchis pampachasqaña kasan wiñaypaq. Señor Jesucristo wañuynin niqta justificación taqwanchis wiñay kawsayta. Amén. Uktawan mask'arisun Hebreos t'aqata Hebreos librupi qhawarisun hisq'un t'aqapi. Chunka iskayniyuq chiklayninta. Manallataq chivospaq nitaq torillospaq llawarnin aparisqachu yaykurqa. Mana chayqa pay kikinpaq llawarninwan aswan santu chiqaman kutillata yaykurqa. Chay llawarninwantaq wiñaypaq huchaq atinimanta kacharichiwarqanchik. Kutillata payqa cruzpi wañun. Huchaqninchisqa wiñaypaq pampachasqa kasan. Ñuqanchisqa maymatapis wanchichu, pero Señor Jesucristo gracias niqta
Limpuchasqaña huchasninchisqa wiñaypaq kasan. Charayku huchasninchisqa pampachasqa wiñay kawsaypaq hinamanta ñuqanchis hanaq pachaman wiñay kawsayman yaykuyatinchis. Chaynaqpi mana huchasapas runas kanchu. Kallpasninchis naqta mana ñuqanchis chiqan runasman tukuyatinchischu. Hebreos chunka aqapi chunka chillayninta qhawarillasunta. Hebreos chunka taqapi chunka chillayninpi. Chay munayniman hina ñuqanchikqa huchamanta limpuchasqa kanchik. Jesucristo cuerpon wiñaypaq kutillata haywasqa kasqanrayku. Diospaq munayninqa ñuqanchis chiqan runaman tukunanchis kasan. Jesucristuta kachamuspa kay pachaman payqa cruzpi wañuchirqa. Charayku ñuqanchis wiñay kawsayta taripanchis. Diospaq palabran naqta ñuqanchis chiqan runaman ñatukusqa kanchik. Chayqa kashan Jesuspi creyay. Tukuy haqaykuna creqkuna paypi mana wiñay kawsayninta chinkachinqankuchu. Jesucristupi feynin naqta ñuqanchis justificasqa kanchis. Chantapis perdonasqaña kasan huchasninchis wiñaypaq. Charayku justuspi tukunchis hanaq pachaman yaykunanchispaq. Amén. Tukuy runas huchallikurqanku. Justificasqa kaspa qasillamanta gracias naqta Jesucristo naqta. Ñuqanchis sapa p'unchay huchallikunchis imaynamantataq huchasninchis mana kanmanchu. Chay general nama imaytash t'ukurirqa imayna qankunaq t'ukuynikichiri kunanchis yuyaynikichista chuqaspa. Chay general naman hina Diospa palabrampi creespa hina graciata Diospata hap'ichis. Kunanchis kaykama compartinchis asqhapachiquykichis. Kunan orasunchis. Tata Dios, gracias takoyku. Dios bendice unikita koy Boliviaman. Bendice Boliviata kay evangelio. Chantapi Señor Jesucristo wañuynin tukuy Boliviata salvación en qochu. Gracias takoyku kay tiempo neta. Orayku Señor Jesucristo sutimpi. Amén. Asqa gracias hokichis. Igual he tenido que seguirle, pero en alguna ya era muy largo, ya no sabía qué. Ay, vámonos. Hermoso. Cortito, pero no. Lo sentí corto esta vez. A ver, así ahí pues, así estoy. Yo no, ni tiempo para arreglar porque estaba en lectura. No, pues así Semi tiene que sacar su fotito, nos muestra su cámara y un ratito nos arreglamos. A Pastor muestra, no ve. Va así tan feas las hermanas bolivianas, no. Sí, pues.
Mañana